riu ikurikia kuona ndaingira oguo ri riu ndenda kwaraniria na andu areke ngwire thiri ngwire ati aya ni mebangite aya ni aria wiguaga matibangagwo kana na githweri ungithie kuri young generation maugaga hawa hapa gwigwi niki ni tondu ani me gwibanga na tu gwibanga uguo mebangite na kindu gitagwo Equity Bank ona no hote gwibanga abai muri gikumburi ni ndu wa kuhiga inywe mwiconjo iyo nawe kiu gikumburi giaku no icio ni 10 ndaba ndamunengera o uguo free hapa ugeithie geithie mwiroreri Muriaga witagwo atia hamaritwa ni Sarah Somba na ni chairperson wa gikundi giki kia Urumande Ash. Wonderful. Nawe Murega athikiriria kana ara matwirorere nie njitagwa Mary Njagi na tuma gikundi giki kia Urumande ni thio turi mama avocado aya ma Ash na riu turakimwira ni wega mubote kurumirira wira turaruta tondu ni wira ona umithio tambo twire atiriri wa mbere muteithikite atia mwita gikundi kana ungiuga ni uteithio riku mwotete kugia na gukumarira mwanyitanire mukiuga ni tukwanjia urimi wa miungurwa ya avocado kuma twambia wira wa kurima avocado tuonete uteithio munene ni tuthomete maingi uhoro-ini wa seedling wa avocado na nikio twambiriirie wira ucio neguo tuinue Kenya tuinue jamii zetu haya koguo ni murainua nginya bururi mukiricho na kumenderia makorofia tutatuire atiriri mugunda ni ndiona bado muri onaguo munene hihi ni mubango riku mwinaguo wa kwendereithia urimi wanyu wa avocado turenda kuihuria guku guothe na tuihurie thiini wa micie itu na thiini wa bururi mwambe mwihunie mucoke muhunie riu jamii mucoke muhunie bururi ucio kiri mubango mwega muno na hau ngwiciria niho twagirwo kuru tugibanga ukamenyaga atiriri yambagiriria na nyene ukambiriria gwaku ugacoka kwa neighbor ugacoka bururi wanyu ithu kuona hau ni ukorwo hunetie itura riothe na ningi uhoro wigie mbeu njithi ni maretikira gukorwo makiyukia wira uyu kana hihi no inyue tu mukuko mukiruta twina mbeu njithi ona thiini wa gikundi giki gitu na mwao nio matuciarithanĩria miti ino tulianza tukiwa watu 15 sasa wanaendelea wakiingia kuingia kwa sababu wameona manufaa ile tumefanya tondo nginya tuyajiunga ni tuthiete na mbere na guthomithio ni bengi ino ya Equity koguo o mundu o member ena githomo kiria athomete tuthomithitio na Equity koguo ni tuteithikite ki hakiri na ki mucie na kimuhuko kosa kimuhuko muno ona kimucie no muguteithika ndakwirwo gwithirira thank you very much jete treasure niwe ndenda gwita nigetha tukorwo tukiaraniria nake niwe muigithi twambirie wira wa gikundi na ugu twambiririe tondu ni twari twikarite tutekumenya ni twonire andu megututethia na kwenda kumenya bura tungitethia na uboro wa kugwatana gikundi riu giki gia kurima niguo na tukiona urimi una bata ona gukira ugu riu turiga bia tembo banking riu tukiona tukurima uboro wa mikondovia ni turonete ni turarima na mikondovia no ya kienyeji tukarima enwengi na tukionete na baita no tukiona riu mitire ina baita nino ya Ash tukiambia gugwikira mbegu icu nicio turacokire riu turaciarithania turacoka mitiyo turona riu o mumemba twambe tumuve athie bandire gwake na nigetha ona ria tukaremwa ni kuruta wira mundu akona gotethio komitini ria bandire kuma gugikundi tutaririe atiriri hihi ni mukorwo muhingurite mirango yanyu ni undu wa kwenderia andu anja aria mangenda guka kugira miti guku kwanyu thwi tukoragwa tuvingurite kiria mirango ati mundu angienda miti ino no kiagure na muti umwe twendagia ciringi 150 150 muti uria grafted muti uria grafted niguo riu muti ucio ona thia banda ona uria ungiangienda no eguka na agire hihi we nuonete uteithio kuma riria mwaungire mwita gikundi na mugithondeka wira uyu muraruta muthenya umuthi niu bakwa no njugire ni nyonete bena umithio na ngona mena uteithio tondu ta riu bau ungimera matigane na nasari no maigwe matekwenda ni undu miti ino ta riu akwa ni twendia ni niu ngoragwa treasure mbesa ira twendia tutiamba gucie gwata ugu twamba gutwara kwa Equity nigetha mbesa icu matuigire tumenye thabu rira tuongania na nigetha riu tukabota kumenya
kira tukagaira o mumembo ni wira uria arutaga muthenya umuthi tugiuka kuingira guku ri ni tuona ni muguthomithagio ni mutaramu wa kuma kuria mucio wa Equity Bank ta tutaririe hihi niki muguthomithagio tuthomithagio uboro wa kuiga na uboro wa gukombithia roni buria tungikombithia roni tukabota gukira makiria ni undu riu ngimbiya iria turaceria guku itiratwigana riu egututhomithagia buria tungikora tukithikoya mbia kuu kwa Equity igatukiriria igatuongerera na ni reke nguire thiri ingi mwe ino niwe ndera na ndukere mundu ungi gutariria ngwire ati nona uguo muhana he kindu gitagwo Pamoja Banking mwekurubu uguo riu tari we uge ni wenda karuni aya angi othe magakurugamirira makauga ni tiki ugatwara kure manager wanyu etagwo atia Teresia ugathi ukira Teresia atiriri Teresia riu nona andu akwa ni mahitukia negera karuni hau ona ndu guikoroka uigua ni guikoroka stair singeria ndio ndandadia haha giuka kadadi nigetha turikiririe ndika kwina namba ya thimu iria mundu ungimunyita nayo mundu angenda guka kugura miti guku kwanyu mundu wonde ongigwa ni kwenda kubanda miti no ya hash kuma bingwa ndambirie kubunjiria andu twina namba etagwa 0710 184 998 thank you igetana Richard Njege na ni gukorwo kiamukira miti ni gukorwo miti ni gukorwo kiamukira ni miti very healthy na murona thieta gukinya guciara ni asante sana thank you muno na ndacokia ngatho na ngai wa mwake murathime muno itigo urathimwe amen miti tondu mubeathia kabande onake mamu auga unengere ari aragari gwathiriri na ndiaregire na tu athia kabande onake one bura tonaga niguo ndu ni nguthi kuhanda kabarikoni gako ini thank you muno haya gikiuge ati atiga ngicokie ngatho cia mwanya we twakorwo turi o nawe kumarira tukiambirie tabarira nginyagia riu ihinda ria kinya ria kuga twiriganwo maingire maria twarikia gukorwo tugithoma na tugacokeria ngatho cia mwanya bengi ya Equity ni kunyitanira na ithuĩ gutigirira ati ni ahota kuhingura mirango yao ihote guguthomithia we wita murimi uhote kumenya ni ati ungihota guteithika hari urakwamite riu ihinda ni wamenya kumenya no nawe no ucerere Teresia wa hau hanyu Equity yo i hau hanyu uthio mwiri atiri ndoka nigetha tuhote gukorwo tugitirithania nawe tuhote gukorwo tugiteithika ngindi kuhota kuongerera undu ungi no njugire ngai wa muoyo akurathime o nginyagia kiumia gigoka tabarira ni iria wendete mugambo wa murimi na ni makanjeta kimiti wa gitau riu ici ituganire hamwe twaririe ruwi niguo rwitagwo Nyamindi na haha turugamite hetagwo daraca ya Ngai daraja ya Mungu riu ukaga kuonia Kimathi na Munyau na Mathenge General Mathenge haria maikaraga ukaga kuonia maikaraga kuria nguruga-ini haria ungirora ni ukuona haria Munyau aikaraga jeshi nao yao yaikaraga haria ihiga riho riandikirwo ni Munyau handu maikarite na Kenyatta na mundu witagwo Kimathi